Awas. Moga. Ada dewasa, ampun moga. Ada dewasa, ampun moga. Bagian. Ya. Ampun gitu. Gak ada, Pak. Giring sana makin terti, mana masih diantar sudiki, gila dengan duitnya. Ingin beradu di dane, di tiang sarang sami puniki, karin banyak tang yudo bongkase, sana dahat, suksema bakti di tiang. Lu geraya di tiang sana makin jaga baca, wetan atur sematre, tapi di dane sarang sami. Sedorong di tiang jaga bacang awitin ini kadian atur di tiang lugriyang di tiang aturan Bang Astung Karo pinaga murdane pengeras di tiang ringrapi di dana sarang sami melarapan anduk Om Swastiastu. Om Swastiastu. Puniki di tiang ngelungsur wara nugrake ring ide setunan sanai jenenang ngeriki ring dalam jagat Wong kase ring jagat tanggo yuda sani sungsung sulit tiang majang ring ide rumaga pandita ide sang rumaga sampun berkusing ring haji sani dalar dan
bakti suksema yang ditya sane kasuci dane dane mampu sane kita dikiring aku yudo dalam sane sampun kasucia ring itu dane pamirasa para gramo sebetul ditya sareng sami sane dahat sikin ditya taler ring para yuwana duit sama semangat bikin suka tarino teruni ita karana banyak tamu yuda bong tase sane dahat dalam semangat besar sudurung di tiang water yang setiang sane mangkin ini yang setiang dua di tiang wadah paparam ajung gobres di tiang saking nyarengin Kama Sutra sarang Dewaji Palguna kaler semeton iratu didane iki di tiang kejudi atau Pak Mulyano jaga pancang aturan tur maning nyarangan minakadi ilan-ilan ratu didane iki inggih ratu didane pamirsa sareng sami yen ngemaosan indik penyalon narangan makin atur yang ring ratu didane sampun pasti ke puniki wantan angin iraga ngeruruh kasukseman pitayun kasukseman iraga iriki hurip ring werja pada saudara. Napi tema kawinan sabunika doanin iriki iraga dados agama jinu dados iraga bakti ring ide Sang Hyang Widi wenten iriki kawenten ide Wetara sane nyejar iriki pinaga ciknan paswecan ide ngemiceyang lawat-lawat melantaran antuk kita melantaran antuk sesolahan melantaran antuk lelangwan iriki dari siraga sarang sami puniki risejeronin ngemargiang sane ke baos calon narang yukti ke baos pingit napi tema kawinan punika doanin maka kalih pinaka unteng ring penyalon narangan punika asiki wantah pinaka ngeruruh kasuk semaning jenyana ngeruruh kasuk semanan risejeroni raga hurip lawat-lawat dikalani ngemargiang keuripan saling kaping kalih punika wantah napi sesolahan saking iriki kira-iraga taler ngeruruh ninga angin iraga bekah kebinyang buka di kalan taler maurib iriki sane mangke ditiang nentan dipakai makwe atur iraga didadani ngemaosan ngaturuni ngayang ini penyalon narangan puniki pastikan nyane sane mangke wantah penyalon narangan puniki pinake pirantin iraga ngaturan bakti serada berarti nyuk serahang pitayun iratu kidadane newendan iriki ring jagat tangga yuda napak pertiwi nyarangan minakadi patedon napak pertiwi de sesunan iriki ring jagat tangga yuda sane mapikeno sane pamrih kiraga ngicenin miceyang ingyan paswecan ide mangnane jagat tangga yuda landuh tertera aja luput saking sengkala luput saking saluwirin merano sasap merano puniki sane mangkin ditiang nincap ratu kidadane duanin puniki ditiang kanikriang kajudi risejeronin sesolahan calon narang puniki wendan sane kabaos pengatak sebenarnya pengatak puniki wandah angin titiang cikna nyipna yang paswecan ide Wetara iriki sesuunan titiang sugro pakulun ide Wetara dalam nyikna yang paswecan ide baktin iratu hidadane iring titiang nyiwi paswecan ide dikiring tangga yuda ngemaosan ini kesatian ngemaosan ini kawisesan ratu hidadane ngemaosan ini pangliakan panesti panluh penerang janan iriki ngantos itiang jaga pacang midar teyang makweh punika nenten cukup untuk galah nenten nutut peniki galah ini ngemaosan ini lihat ngemaosan ini kawisesan sakemaon sane mangken titiang matur ring ratu kidadane duanen ring jagat puniki wenten kekalih sudah kekalih punika wenten sane kebaos pengrusak wenten sane baos penyaga utawi penengan ring pengiwa lawan penengan punika kasujatiannya sering terjadi salah kaprah napi tema kawinan pengiwa punika dipaksakan dikatakan kebawasan puniki wantah ilmu black magic sampai sakemau kasujatiannya den nenten jawenten asa punika
puniki wantah pinako piranti iraga nguruh sane kabaos kesuksuman nyekneyang sane kabaos pamurtian wenten sane kabaos puniki wantah pengenuh. Nah iriki sane mangkin risejeronin pamurtian punika makudang-kudang kayun makudang-kudang kena puniki sane nutut kawisesan punika mangkin iratane sat ngemargiang ini kebos kawisesan punika nganutan ring sifat nganutan ring tingkah laku nganutan ring hati nurani ini suang-suang. Nah sane mangkin titiang iriki rauh tangkel ring ratu kidadane jaga pacang masa dua jam boyo je titiang masa sentok iriki ring jaga tangga yudo netan sake mau titiang rauh meriki wantah asiki yaning yukti wenten kantun iriki sane kebaos kawisesan panesti panluh penerangjanan sane pelajain antuk puniki kramone turmani ngemargian sane kebaos dulap ngemargian sane kebaos puniki amati-amati wong tanpa dosa. Nah iriki aturan titiang ring iratu idedane kalah jaga pacang nyifna yang kawisesan pangtan raris pedas tantumun ring luar iraga raris ngaku turmaning ngembisang nikang ane madan pengliakan panesti panluk peneranjanan sake maun ri kalane ampun mesatu ajang joh. Nah menawi mangken iriki ring tangga yuda sawidangin jagat bongkasa sane kantun ngemargiang panesti panluk peneranjanan rawukin meriki diki wenten watangan duwe maka kalih pinaka bandang pinaka pirati jaga pacang angen iratu idadane sane ngewikane nesti luk terang jano puniki angen nyikneyang kawisesan pesaje lawane dan sebenarnya. Nah yen wentan ada siriki ring dijeje saking api je antuk iratu ngemolehkan panesti penlo penerang janaan punika lurus cinayang bantan iraga pocol belajar pengliakan tur maning kesalah wigunaing sederoni punika kawisesan pengliakan penuh penerang janaan punika yang wentan ring tangga yuda malih bidan kayone yen mangkin malih jebos benjang niki nintan wentan wanang dados kocap niki ke bawah wawu titiang nikah ring tangga yuda yukti tebal ikan make sane ikan make sane sampun waget kemantan dumadak niki nenten yang wentan sane ngemargiang pengke utawi sane pan ke bawah pengrusak ada tuh kidadane titiang sane makin rau takil sujatine pun boyo je undang-undang niki boyo je titiang ngatang niki jerueh dan tanpa sangkan utawi jerueh ngawa tidak yang ngaturan ini bebawasan ini penglihat sana nanti titiang ngatur ini pangten salah kaprah lihat nih setato orang nyelekan setiap anak kanin kecil ke dalam kanikang melajang lihat ring dalam puniki wantah ke bawah panugeran Sangyang Durga Berawi gelar sana makan pamuktian pertiwi pamuktian geni dan dudana sangkala wentan ke bawah lihat LIAK Napi maka awena liak iraga setato jidang nyenggoh liak nelia saking mohon tanuning napi kasujatian liak dari mana asal usul liak punika liak wantah padungalin sane ke bawah dasar cara sane kaping ke pertama punika wantah panungalen sastra genre wenten ana cerega dete sawala saking le puniki wantah pamuktianing liak punika ngawit wenten lengkara le wenten ka buka baos panungalen pangrikasin dasa aksara medemang sangyang panca aksara wenten taler ngade ke baos sastra genre punika wenten ana cerega ke terakhir punika wilangannya saking kaping 5 wenten i kelawan i sano panugrahan nunas panugrahan regido sangyang bapo akasa punika wantah pamurtian i meme angkara
panungalen bapak akasa kelawan angkara metemahan windu niki sampun mati nesuk serah irago kebro dalam pangtan irago cerih nuna sinje panodran ring itu berada dalam. Nah yen mangken DP Prade radu kidadane jago pacang mapiarsa yen sampun nuning rale Sri Sejeroan punika kanton ratu idadane sane ngemargyang kawisesan punika angen nyakitin tipan ocol kasujaktian ratu. Sane mangken ditiang aturi ratu Wanang dados ring dijojo yaning sangkanin kejenyanan. Iriki dados regapan malih jebos dados regapan malih benyang dados regapan malih pidung raino sewaneng kayun idodane sane ngemargyang aman tempat ditan podoso malih bidan jeung kayune titiang sayaga jaga pacang nyangre dados rerah titiang utawi nis kala yen sekala aja titiang raos liak nika ngeten yen ring nis kala malih bidan jarak kayun idodane ring sempidi dados nika Dewa Agung Palgudo titiang mawit saking sabo jagat belah batu titiang yang titiang ring banyak sabo genah titiang inggih ratu idadane dumugi puniki sane akedik aturan titiang ratu idadane duanin kebano anto galah ledang ida sesuunan iriki ngemicayang galah iring titiang iratu idadane puniki melingih pedampia iring titiang iratu idadane nyiwi kantun pagah di kayu iratu idadane jaga pacang napi watane nyangrep suitan ida berkara rikakane nyuriani raga puniki ngaturan ilen-ilen di sejaronin suwu darman iratu idadane tan titiang inggih sane pini hundap puniki pinunas titiang ring iratu idadane iriki ring tangga yuda dumadek mapiranti antuk sasolahan puniki duanin sampun langkung ring kalih tiban niki punika iraga nendan taene mesadu ajang ring semeton mangga sami dumadek ri sampun ida betara napak pertiwi iriki ring Jabopura kawendanan jagat iriki ring tangga yuda ngamulih kakertan labda karya sidaning don mangrane malih mawali ke Jatimulek iraga iriki ring jagat Bali pangkasne ring tangga yuda punika turmaning mangnane sida sagilik saguluk salulung sebayang raga punapi raga ngikat sane baos kepersatuan dan kesatuan diri kita hidup lama kada taksu Bali tetap ajak mapiradi antuk sesolahan puniki inggih ratu idadane pinaka untap pengatur ditiang menawi wendan kirang langkung atur ditiang ditiang nunas gang rene sinampura ring ratu idadane sinabitiang antuk para masambi om santi 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 Oh, santi, santi, santi.